Nani the bridge nenda kwa chef. Sawa. Yeah, 7K. Wow. Na nie umiete. Urako de mudhatua kadi kore winsa. Ani nenda huko bridge. No kufundithia golf. Eta go backbone therapy. Ukiwa mzee hautatembea na hii mkwanja. Sasa ukisoea na nimsalimie Grandes wa Kirumba sana. Baby top. Keep it up. Lakini baby top. Wanga nataka unisaidie kidogo tu. Lakini wanga unapotea. Sasa mimi na pledge huyu mzee mbele yako 7,000. Lakini ukinisaidia tu. Nimeongea na Andrea kidogo. Ukinisolve kidogo na ma pledge 7,000. So lakini saa hii nitampatia Okay, na watu wako hapa. Mudhoni anasemanga kama mtu ako na shida, anatuletea kama wakili. Hao wakili mimi naamini ni wa ukweli. Juu kama anakuja kwa media, ni mtu anaweza saidia Kenya yetu. Sasa mimi nilikuwa kwa hizi investment za Rand na ile Ekesa. Sasa mimi nasikianga tu Musa. Na mimi nilikuwa napenda huyo father sana anaitwa Gakuyo. Yule alikuwa anakuja kwa radio, kwa media. Mimi namsikiliza hata karibu niokoke. Akawa anafanya rubbish 122,000. Sasa huyu kwa hiyo pesa 7,000 ni yake. Na nimfundishe kucheza golf huko Windsor. Okay, pia Mudhoni. Unajua kucheza golf. Backbone therapy. Gari.
high school and she had a game and a crowd of body. It's good. Mudetana to the Boka, the wife. No one ever seen we are another to me. She did kid. No, she had a high school, a slave boarding. To the Gidi could see another to make a ask for when they committed time. To run like there. They go on a 3 hours because she had a go on a restaurant. Who I got ever everywhere. Mwana kiyo nango mwega neli siana ni responsible father kurala na wala mono the office yubi kile kile kwa kwa sababu ya director kaya kwa waziri Moses akaenda ndio na mrapa kwa muro ukulito wewe kile 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 vitu mtakada kibao kwa dika na tigiri ya ipata ni mkulito kwa na go through mono mura eta go karu go mo polino to mo polino pero thank you so much to ge dika ke mo aga ke ko thank you mono muriega mwathani agocwo njoera guko iguru uko shokia na thutha high five asante sana baby top how are you nakugeithia special ndio wa gathemba to ne june mutidana. We have a history with this guy. Na umuthi ni muthenya wake na ni thank you muno. Undu umwe andu matoi ni ati mundu ria wari wa mbere kuhe microphone hindi ria ndeciririe ni ndikiheo gia guthekania ari Chef Gathemba. This guy muthuri uyu ona twakorwo hihi tutikoragwo nake hindi ciothe. I respect this guy. Gathemba muthenya ucio ndokire no gukorwo ni wanyitire microphone ingiakwire ngoro na ndigane na wira uyu. Thank you muno. Nikio ndauma o miru nyuma miru ndiratumĩtwo miru oira inoro na nĩ ndikuhenania ndiratumĩtwo miru na nĩkuo ndauma na niĩ nyuma kwendia njohi ya kibao vodka nĩyo ngwendagia kũu ndatiga othe marĩa rĩu gũtirĩ nĩ no gũcama so thank you muno Gathemba na ona citago tangatho ndina kimwagiro kanyamu kanini ndakihonokia njohi-inĩ ndinago kanyamu kanini ndakimuhonokeria njohi-inĩ na wĩ wa bata na nĩ ũraruta wĩra mwega tũthiĩ na mbere na comedy ka tũtige tuendelee. Asante sana tuhũrĩre igũrĩ na mũndũ ũrĩa waheire mũndũ. Thank you muno Karangu cia kũrathime muno. Asante sana nĩ ũndũ wa gũtũnyitanĩra. Thank you. Mwangu vitu kurantwirorera kuria online witagwo anawe mũrũgamĩrĩri mũnene wa Boatwives tagwo Wairimu wa Tũnami nĩ atũma thimũ-inĩ ĩno yakwa ciringi ngiri ĩngĩ ciringi ngiri 10 ciringi ngiri 10 ya kũrĩa Amerika wĩkĩre namba yaku haha nĩgetha Wairimu wa Tũnami amenye ngiri 10 ciake nĩcioka thimũ-inĩ yakwa na ciathiĩ thimũ-inĩ ya mũndũ witũ Chef Gathemba na athira ngeithie wake uguo no ageithio no Wairimu wa Tũnami na njĩra mafans mothe ma diaspora nĩ makwendete mũno na tondũ mangira njokere namba mathĩna no mende kũnyitĩrĩra Chef na ndiramenya nĩ rĩngĩ mũno maratwĩrorera online andũ arĩa mwendete Baby Top na mwendete Chef Gathemba o kĩrĩa wĩna kĩo we kinya njĩra mũgwati kama kamana maku merĩ mangĩtũkana na mũndũ ũngĩ merĩ cigũkorwo ci magana mana o kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo no rĩngĩ ũkwenda gũsupport Chef na ngoro namba yake ya thimũ nĩ 0721-263-329 Jeremiah Njoroge. Kaya kama nisikie kumeta kwa 0721-263-329 Jeremiah Njoroge. Haya, kwa kikore mwingine wa kaiki. Muriega. Amari
twajita Kandong Mwangi na gukita hani undu wa mundu uyu ni comedian ona ide comedian ono haria gukite bena wa aini na ni aria mtandao-ini majitaga I am Jose Mourinho. Thank you. Asante. Ndabo yake Hili mwekele kwa nikeli katika shukrani katika mimi sawa Mourinho ni jita Wakwa, Georgia wakuna vida.